alhamdulillah rabbil alamin. Ofuma ti gote inni leelatti mi ani musul kasile gada gafa dera. Dibille dedi an mujahun akati ala karikar sagaba kisina ilajan kille ilalu isni o kharal wa maqam sira mutumma hanarte malak an bije an jura nan pakate jura aka dibite dan ngin ya lalu kujua tura ammu jarkaba as biro ana gada bi tura fujusan ammu dibbi gada terra bapedi isa ibti gada ibti mai ada bersih saya tu mun malak an bidame khalas malak an bidame male aku mesti nama servi sanan si mariada iya malaka kani amma kani okka jara tolaf gada kana ulati robina amma dalal dibida ka dibille semanti gabe ifama jini yo khara gada dibine khara dibida tolala amma ndi madne jira atele gardomi itu nuna kalam kalau ni kan bade nukira tu wan itu ka bayar adi uga orang dana lembi berat adi yo ummata yamani ana ummata dia anta adi dani itu misalnya di mana mana itu dia bisa mana mana sama gitu atemu Inka hunjenne gabbaade meeshaa hante meeshaa qabdu suuqa keessa mijaan haa kanu geessite kalbu irrani kenne warqallee nirti warqaan inni jirte hanami daaramit ba afrimi kulanimi kana jechuudha wallahi amantana dhugaa beesii hima gadaan kun hedduu ana hojjetatte yeroo dheeraa baatii meeqa hagana dhukkubsan ana moggaa ta'e kanaas mallaqa jahaan torba batii mallaqa kenne gadaan ammoo mallaqa qabu hunda hojii sallee dhaabee akkasumatti waan qabu hunda nara isaati aanillee jechuudha nama hojiirrallee jiruuti haala jireenya biyya kanaa inni beektaa wallahi mallaqa ati baafta kana Sihin kepala tu nama rendah di kalau tu berbagi tu, malah hanya sihin kepala. Ammu kan tu lah, kagam tu lah. Kan itu akhir mungkin se misal kata segi cover itu, apa pun jadi sana. Hati misal kasi mana angam sekarang. Sihin kepala. Lagi angka mana binek malah kesana mesti. Angka badi ada misal tanah kapsinya. Malif. Sebab ada. Mantu orang tu jawa. Orang mau gafas untuk sana, gafas. Gado akarab bina mo kung bina mo tu gafas dia pursit tikun tadla biro tikun makati ang gafas banata mana ida gubul jimji namu mahda orang mau kana syarat raja mo tufana sana cu kab gafas tu gafas pun jelas namu syarat tu orang lamit itu bukan muncul. Oke, amal kata tanam polis tanam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Batin tiwun ni biro na wun ni aman kejukun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. An malaka sarra ni furut ini akiman gesini. Pajuman tu sana debe jari lecet wun negata ni mana ufit tiga ni hadin jaratu daragat tu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Salam takabul lak arani hujan malaka sana turani bafri kurasan Rabbi karain ni nabusu kunni kumun seduma kai kumun seduma nanti kumun seduma istana kumun seduma tingku mo turani bafri urti Rabbi berkata sana kamait kaisa madis agi ba kaisa is kumun seduma tiang bari tiang do jadi dia tu bata bandaranti alhamdulillah syafaat amalan walanti atau kira mana rana sinti kira mana raga falle jiri mana kita tu fanan Rabbi si masuk di mati ane mati tahu kan lagi Rabbi doa di bawah ni uriti barakah sana. Agi fadu hari sama Allah
awalnya ada berban kok. Hah? Lagi katola, tupai bamperan jadi tidak. Tola bisa sanjiro. Tola bahasa itu bahasa. Mustahil. Mana bahasa? Mana bahasa mana? Hakim, hakim. Hakim ni jangan pajanti ni mana temyan. Angke itu, minta ini terjadi. Tola mana ke bahasa? Akas ini, akas wayar bahasa ini. Injil. Orang pakai wayar itu akan kasih. Si marumana kabar pada dia kenya. Allah, kamsina tokko. Lubana nabi dia. Nakin ni timbeku. Akibat anu Rabbirang gada wana tola rawana dia sausin. Atas tangan terus tangan. Kalbi ke mulai nafsi, unik ke mulai se. Wan mustajibah rabai. Akibat. Nanti pun barre sini kanan jenuh akibat. Jara boleh pun ini luban. Insyaallah taala. Bahasa ini bahasa. Aturan mustajibah jadi mokam. Kalian jika dipulih, wujud. Tulang fayyara, mana bahasa uga kata itu. Uga mau bahasa langsung dari berarti kita kami ilalam. Woi salah tidak ni woi berai. Woi mana mani mau berai. Ini kan woi komputer apa? Berai berarti mau kam kijib berarti sihira. Injil. Udah wakar orang nanti untuk mau kayak jadi sebenarnya di kana ini orang kata sihira. Aturan kan ini. Buat tak hari ini pun jika. Oleh ini kan dipulih, wan ini bahasa kan, anggudo ini jadi boleh pulih, bahasa ini bahasa kan, tolada, gadan, nakafala, agifat. Anak sudah salah kan? Sah kabar lagi beri. Anu macam aku nama wang ketiga kamu dengar cowok jadi, anu boleh gaban di mana? Tidak aku gaban. Agifat aku itu bahasa tola mana aku tiba sih, akan kapan lagi? Agifat juga. Lu jadi aja tuh, atau angkat tola gadan jadi balik. Ini bahasa bocah ini serang guys, Sony. Iya tak berarti. Tuh di ati kagak ada asal tuh bukan tola. Jadi dalam tu juga, wallan tolang pun warna zari siri buat berarti. Warna siri. La jadi. La. Apa ini sebetulnya mana cara hampir di siri buat itu. Ini sana genduk lagi fadu. Mau wai masiri nasai. Malik wai siri malik nasum di lagi ada tanggul terasa gosta. Siri itu mandi peta nafsi jadi. Ada sedang tuturan, sedang tuturan. Ati orang kemana tak tuturan? Orang kemana tak tuturan? Mana itu ada nukul mana itu? Kumana tak tuturan pakaturan. Nama kumana tak jadi. Nama kumana tak tuturan. Nama kan bin nafsi itu kok. Om nafsi sini buruk bin rasulnya. Kumana tak tuturan. Kama kayak gue kesufu lagi tidak ada nama. Albiye ko pulle sibu. Tasgabay ruha sa asubtu. Nama kan untuk pakainya makati. Yun nama ke sinajis ini sitiruf. Nanti pun najis ada najis ada tigi atas sitirata. Nanti kau gawe si Jesus sitiruf. Allah Rabbi nabi dia. Ini najis nak berfirman. Yo gamas hati nak orang kalau terkesatan dulu. Itu Wallah makanan kowe ang garansi mo kaya ifate ati jara kana gada saya wala walitin urkina malak ni mak mamati fatura alle wan fatura wan dawa ilani itibe ni kafalana haye na jadi kiti bidi bocah ju haye I bocah ni musara godebe jara gachi wali nakata sedin kale tiji mangudon mu ala tinu dubat ala tinu nami bla fesi dubat gada batu yi sefisa esimbere jirada debe mu mangudon tegi sefisa itu nama ke salila la lu wala dublit dibide amantna tola karam mutu mutenis itis aran ngabba hani uboti sa mu gara uboti hele ilese ala wasal ala sirani ni khashira no buje wala shi nara abdu fulu hasadoti shi ti ayi tu akare ti uboti sande ferrahaneri angkana anjari sani to nimparu
argaa kan jiru. Ayyee turuuf fidhattee. Ammoo tolaadha. Inni nu gocha hakira kanatti dalagee manaa keenya mana gochuutu uffata jijjiiree waan nuti kan dalagee namummaa na baasee na ajjeesee tura. Kana dhaggeeffatu kan nafta. Ana amma deebi'ee maallaqa inni baase hafaniin tun karaa akka waan isummaa kun harka rukkusa abdiin takka fakkaatti. Maaliif mijaan kun bas miidhagu jiru toraan gadaan Miidhamni ayyaana asitti miidhagu jiru rukkubu jiru. hadu kusatu lalu mu haasasii dhugaa sitti hima haasasii isi haasarra deebinee naasumu hadu kusatu hayya yoo sila mana hidhaa kana keessatti duuta rabbii qoreef ni du'a takkaa qaba yoo rabbii mana hidhaa kana keessatti ni dhukkubsata hayya amma ati ana moggutuutu jira sii dhiyaatamoo mereka itu kok saya butuh betul itu kok kayak boleh kayak gitu bismillah sekarang di boleh boleh kan sih butuh enggak ada boleh gitu beli lip saya jalan tuh baru masalah ini kok boleh enggak memang beli lip saya jalan tuh beli lip kan mau bisa kan dekat ni gubati beli sesuatu lah sesuatu malah lagi mani ataupun bukan kami saya deh ada sakit deh bukan kami saya deh ada sakit deh Malam apa dia kan? Aja kuni, ini angkinan pun ada asa, ada tiang kau pun ada, sini ada rupi kan itu legal tu legal tu mana buat tu kan buat oke sih gua aja tidak gede, aja kan? Nama bila udah mau ganti dah pun nama sa, ada jenuh tiba, anu masuk pun ganti dah baru semua. Maka nama sa itu orang mau legal tu ni asal nual kan nama asal, anu apa tu legal aja bro. Angka hasut tu kan cici saja jadi masa tu bukan tu berarti ayat aja jadi tu kan berarti ayat namanya bijak tiwa ulan udah tiwa be itu robot kajian leceh ni kan ni finna wo malam ni sa wanggal me patu mustachfa rabe ni kapan ayat ambar mana dibeli sama cipanya bakal malah kau tular nanti tantir kama ini irduais maal kucha kasi berat lagi seri jira mengkutu nyerti yola ini kumis itu berlese upeti ala jecha dua ada berat lah harus ya tim tahu yola isi dan jib belle khalas wan isi merah tu wudu yola isi ulah baze anak gawa cuma berat anak tu pak dufi mana sini upata ya cire mijo mana terus fuudhanii hidhanii tumanii sanbiraan gadallee mana tumanii ammas tasirii kanas wanni tanas gubbaan irratti anaa jechuudha. Tana biraan ammas inni baasii mallaqa silaa wanni an baase jechuudha. Akka qaama seerri ilaalutti mallaqa an baase sana irraa fuudhu malee maallaqni inni baase maal baase inni Aye ka, agifadu. San, yo malah basis, sama rumah sakit. Agifadu ka, nana gaya. Ati sahasa yang mau mau, nyata tidak kan nyata di TV, yo tidak kan lupa itu robot. Agesa, ati, sila si video, kak, gama gadah tulah kan aja tulah, gama gadah tulah TV ye, akata jadi boleh cara memilih lagi tebo, Iyatan tulah banada, iyatan bilang nanti banada itu saja. Biar sana mau kenal. Iyatan banada. Iyatan banada nanti juga tak gubah sini budi tulah bi ada mana dias. Agak apa? Hai jadi. Aku mutak Hai jadi. Hai jadi. Kadali akan Gafa dura ada budi Amerika, ada bati Amerika. Hai gafa sana mama saya ran fini. Ada aku gada aku ni dame. Hai kajaran kan apa ni tiji? Hai, kajian kan anifin, kagadati ketulan anifin. Anifin cuma ni, hadra asal itu sih kabar hadra ini sama ofin fajasin asai buti, tu asal kaya kalau tujuh mau cuma mengasih teti, wala matu dah. Alhamdulillah ya, aku makan bintinya sunni, biru makan kabar ni bintinya so menuju alhamdulillah ya. Aduh.
ammalleeti meeqa baratte meeqa baratte barumsa moo barumsa barannee keessatti nyaamiyyaa keessa abaarsa biyya barbaade laa abaarsan qabu wallaahi abaarsa malee abaarsan qabu dhagaye abaarsan qabu waliigaltummaa dhabne sanas tiifan deebisa waliigaltummaa dhabuu biyya kana nu godhaara malee ammas waliigaltummaa dhabuun keenya maanni nama sa'ala jiru kan nama sa'ala jiru walumaa oromoo waliin galtu sa jedhe nu jennee asuun dhiisi anu waafatu walii galaa jirru qaba. Baay'ee aannan haa tokkoni yoo hara dubbii dhugaa san yoo deemne dubbiidhu mana jaatu yoo manta viidiyoonni asii gisee maktabaa kan dhufe kaamera baatee akkuma yaa'antti sirraa baraa jira. Viidiyoon akkasitti ta'a viidiyoo itti nagaa alaama nagaa dubbatte ta'a haalles yoo gallaksi takka salaayeen haas uummanni kun anaatu mana seeraa san dhaqee tanaaf garagalanii akka waa kanaan dalagee jee akkasiin jee jee ni jee isaan jee jenni isaan jee jenni uummanni yeroo guddaan yoo jiraate banni garta naa dhufe koy nu warri mana jirru ijoolleen mana jira namni immoo hawaasni immoo bakkee alaa waan kana godhe jedhanii ji'aara tolaa jedhee dhufe sii madamne. Kana ni mana anillee waan kana ni ati ammallee ati gana asirii dhiisiyyuu laal gana namni immoo kan dhufee kana taasisee naasoo kun jabaadhu shaararra bahu baatee taate ammas teeffanii maa. Ani musii bakka shaararra bahu baatee shaararra bahu baatee taate. Haasuma inni dhufee kana si himu dhageeffatu yoo baatee illee jaartii kan kee kan nama dhiisiyyuu yoo jaartii kan kee hadha namni jaartii waliin qullaa jirtu yoo isiin yaabuu namni nama akkana siin jedhaan dhaga'ee ati maalii dhugaa kana gootitti hawasee siin jedhe jaartii keessatti hin ta'u qullaa waliin ciiftee waan waliin arginu waan abbaa akka keetiif ummaan teenya jedhu waliin argan atis argite bara waliin ciiftee ta'e dhuftee kana siin jette atoo maal gootu jaartiin kun sumatti itti hojjetee xiyyi ati abbicha sana namtichi sana ittiin gaafatta gaafachuu dhiyeessu dhageeffadhu gaafachuu dhiyeessu siifatti dubbii sii kaara ati jecha isiin jette sana ganama wajjin bultee kaara jechuudha eega jaartii kee amanta waan hin jette ni fudhatta kana amantoo jecha namni alaa jennaan isiin dhageessee simte kan sireeduma bakkuma qiftan sanarraa fuuteen baatu bal achumatti firaasha jala keessa maaliif sammuu kan kee rahaa gootee xiyyi isa seensitti himte kana isa sila takkatu si keessaa bahu takkatu jechi kun si keessaa dhaqee nama sanatti baasan jedhu of duuba deebifta as keessa maaliif waan namni sitti hime tokko saddama dhattee waqtee nama gaafatte ashandaan sii dhumee lafa sirraa jitteedha nama sana ofitti bultee dabala ni maraan marta malee hayyee kasitti himtee miti yaatti dindeemti hatta maali yaatti kennu kennan namni kun kanaatiin jedhaan namni kun kanaatiin jedhaan naatiin jettu ganamoo yoo garaasii taa'uu dhiisee garaa barachuu dadhabde kai fudhattee namticha jecha sitti san fudhattee bira dhaquu qabdu sammuu namaatiin hin deemin sammuu namaatiin hin deemin sammuu namaatiin hin deemin sammuu namaatiin hin deemin daandii sammuu namaatiin Sammuu yaa hin deemane waan namni ala akkana ta'e kan ta'e naan jireenya hayyaa dubbii alaana anaan beeku amma tana daratti waan jireenya hayyaa matootatti beekaa ummatumaan yaa hin deemne maaliif lawaa jireenyaatiin dibar waa jireenyaatiin amma darbar ilaaltan dubbiin faallesee dhiqaa haasofnu kan dhugaa ilaaltan isin qabuun banaa ilaalchan akka bunaa kaayee ilaalchan isin duwwaa jechuun sun si biran geen ilaalchan si duwwaa jaa tureebii ergan si muggarbe si argeen mana si hojjaa jiru barbaadasa wallah ya Allah hayya di gua akasan duftani minta qabdani yaadani gocha kana hunda akkamitti dalaganii isaan kun jedhin dhugaadha mijaa kana nama hedduutu dubbas gargaaraa
nama gargaaru jiru jechuudha. Silkii isaa keessa bara silkii isaa irraa bu'eeti laalleera. Warra immoo maallaqa arshii akkana si argee jira. Deemii hunduu honsi hin gahu ittiin si ajaa'ee jiru. Kan jedhe suni qaba. Ala gosaala. Maashaallah jedhiif. Jedhi maashaallah mobilii jiru ta'e baay'ee yaadu. Tolaa kun ni lafa dhagaa mana isaatti lafa dhagaa mana isaatti jira bira. Noo alhamdulillahi rabbil alamin katolaa laa erge sun kasanaa ol caalu kasanaa sana dhibbatti lakkaa'amu rabbiin sii kenne sii buusa. Dhaga'ee baala. Dhaga'ee namni jechuudha. Tagargee fitis rabbiin maashaallah alee rabbiin irraa jaallata. Hayyee gadaa haa tumu gadaa mootummaatti gaddaa akkanaa godhu. Hayyee qaba. Rakkina isaatii biyyee isaa ergeettiin waan kanaan ta'e hajaa kee baaduu gadee itti ergee. Hayyee qaba. Ati immoo telefoonuma isaayyuu hayyee ramzii telefoon ramzii qabu achitti dhugaan deemna. Kan maallaqa ergee sun haala usaala maashaallah inna. Dhagee haasaati jedhe haasaa yaa obboleessati yaa beekte ati guni hin ta'u beekte siifan deebisa. Hayyee maashaallah jettee fiiti nuti maashaallah jette. Rabbiin immoo isii ati yaada shatti maqabaadhu rabbiin barakaa keessa dhiifama. Atoo almeeshii shakkii sillallee waan beeku. Amma balleetti godhii qaamtii kan kee bari ammalisa qonnii fi du'a dhaban. Maashaallah jedhee fi hayyee ka wantichi maallaqee gooftuun biyya alaarraa isa godhiisus telefoona isaa fuutanii laapta yoo fuutanii laaptan fuutanii qabdee hiitan hayyee telefoona laaptan maali kaa isinoo telefoona kana ogga kaasanii laaptan jettan bar dubbii ofuma deebisaattaniif hiitana mama keessatti telefoona harkaa fuudhan kanaas isinoo hidhattanii telefoona immoo dubbii kana naayime telefoonni xiyya mana wanni dhaqee xiyyate gadaan wanni naayimeera natti arraan gadi baasaan immoo telefoona bakka jali geessanii ramsii irraa eegan hin beeku telefoonni xiyya ramsiinii kamaadha ogga telefoona harkaa fuudhan jedhe hayyee akkasii kanaan akkasii miti anis jaasiin gaafadhu nuti immoo garaa balachuu caala garaa baladhu yaa obboleessa xiyya jeetan isa dhufkee itu gadi baase haqamu kaya subhan alhamdulillah rabbil alamin ofuma womati goote inni leelatti mee ani muslim kasillee bada gaafadheera dubbilee deebi an mijaa kun akkatti ala gargaarsa qaba kisina ilaalchattillee ilaalu isinii haraay wa maqaama seeraa mootummaa kana gartee maallaqaan bidee an jiraa nan fakkaattee jira akka dubbii jedhan yaa jiraalu guyyaa tura ammoo jalqaba as biiroo kana gadaa fi tura fidusan ammoo dubbii gadaa baaftee isa dhiibdi. Gadaa dhiibdee malee dabarsiti. Sanatti uummanni kun maallaqaan bitamee kanas maallaqaan bitaman malee akkumatti nama sirrii gosa kanaan sanan nagaafata.